Ah, l'escargoi. Qu'est-ce que qui cau entas bremba a nous autres praubes mortaus la nostra curri de tan hol en aquella societat qui va tous mei bist, mei loin, mei hort. E oh, uei que van prene lo temps de parlar dos molluscs gasteropodes. Poc de monde at saben, mais 80% de la production d'escargots qui vient de la région Naveri-Aquitagne en Peitau-Charente. Et ne serait pas la sua lentua tabique, la laudu, de passivitat contemplativa, qui ou da lo parat, de sentir au mei pregun la vibration de nostra terra tan taimada. En Occità, ca mantus num segun los parsas, escargoi, carcoi ou enquer caguia. Si la mayor part du monde us minge d'ambure peiraciat, nous aus us vam ha en fricassada d'ab ceps. Oh, tu! Cep! Oh, quina escadença has! De poder bib d'ab lo senyor escargoi, et qui ta honora du solim e de las sues mucosas. Neteiat lo ceps e cupats a trossets abans us ha passar en io pader d'ab uxic de bull. Pendent d'aquest temps, en la casserola, vi blanc, all, cebes, peiraciu, crema. At sabes, amic escargoi, de capta qui d'esti funeste serpeias, qui basto tu, las cornes endavant, encredent e balent en io curruda d'escabestrada. Si at volet saber tot, cus ei deja cassats, lavats, preparats, esgotats e cueits també. Après que era simple, que hicat los escargois en la crema, que ajustat los ceps, puis que cau mesclat la delicatessa e a cose appetituec. Oh, amics escargois, vos qui aimat la vita, qui dansat la vita, qui cantat la vita, saludem lo vostre sacrifici pour nostre pecat de gourmandet. Mercès. Que presenta tot aquò en io cucheletta e endavant enta la degustació. Aquí o qu'és, escargoi ben sedu, que senti en tu lo gust de la causa plaheita, aquest gust de l'amour d'un de si.